Республика билинги тургунан 36 юр бахара белетинер. Уоту тарак суһуга барыта 2 тыгынча калыңа кихи кабылдан үлелер. Орду кулакан уот мирнеге бүлү веһе бүлү кебәйи оннан юрбал устырагар турар. Сихили балахенен Александр Холмогоров билисте. Быйыл бүлү бөлөк оны соғыры арга сыдар улустарга ухун кемге куяс күннер турдулар. Ол түмүгөр үгүс нехелектерге ойур бахардыр кейник тарганна. Күн бүгүн уоту утарок суһатчыларга күстәк тыл маны тәңе ардак суага мәһей болар. Нюрбол ухун күндәде онна чуккар нехелектергер ойур бахары ыкса чугахыр кутталдах. Местетер ыксала быһымаги өскәби сиригер олохтоохтор уоту кытток суга турналдар. Маны техника жон тибете эби ырахаттары өскетер. Он улибаратор огамакка табак туиене кенгават нянан туактнада. Немхемулет укудамулет нада кехитибет нянан кехим биннада авиакранналар специальный барка дижондар специальный туактар президент дип курдук. Оны күндәле бекенеме улакан Польшада эметен тanya хабыта. Билинги тургунан кебәйи улугар 4 серге кейник тарган бут ойур бахары бар. Курантан тептербит уот улуска алмаңнай чагден эхлегер көжүйбүт. Күстә тыл түһен билигин арыттак бехөлегер лаппа чугабыт. Олоктак нехленне бәтин күһүнән, онны ол чекелбит доннорунан умуратылар ата бахар боллагына кайдык барыя кантан тыл түһәр дагыны полошада ол дике баран күн айы улаттыр улатан ихер. Үһе бүлү улугар 4 нехелек ойур бахары чугахан ыксала быһымаги өскетте. Билинги тургунан 116 ки эвакуацияланды. Онтон сунтар улугар кеппендейин элегитен 3 километр тейче турбут уоту утарок суһуга салалта сүрүн болгон тутун урар. Температура харайти, оттортогаз кеттиер, тылбутулар яһыджар, утаруот гитахататыбыт, потому что он кем тахвет на бахар бутулан сопкалар, кая дурмаяр онан олах чугах курдугинин нехленне тиматардаммыт үстүнчө 600 метр илилеринен били туан кырсын теддерен барамыт утаруот гиттардыбыт. Маны тагына мирнеге 2 улахан ойур бахары белетендер. Та сурак нехелегеттен 35 км да сирге, оны сүлжүкерден 13 км тейче караты умаяр. Александр Холмогоров, Гаврил Дечков, Күнней Антонова, Мира Фанасьева, Саха телевидениента, Сунтар, Кебе, Нюрба, Джокускай.